Niki cyatumye ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa hamagarwa igitaraganya amasaha 28 gusa amaze guhura na Louise Mushikiwabo. Ese ubundi bisobanuye iki ku bibazo bya politike biri imbere mu gihugu cy'u Burundi? Tekereza umudiplomate mukuru w'igihugu umaze amezi 4 mu ngendo, mu bizamini no mu gushaka ibyangombwa byose kugira ngo uhagarare igihugu cyawe mu gihugu cy'igihangange mu Bufaransa. Ugeze ku munsi wa nyuma w'intsinzi, ushyikirije impapuro zawe z'ubushobozi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Ufashe amafoto y'urwibutso, wasinye ibitabo ndetse ugiye gutangira akazi kawe mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma bukeye bwaho mu gitondo ukabona ibaruwa iturutse mu murwa mukuru w'igihugu cyawe igutegeka gupakira, ukazinga utwangushye ugataha mu maguru mashya, nta mpamvu n'imwe isobanuwe. Ibi si inkuru cyangwa filime, ni ibintu byabaye kuri ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa ku itariki ya 3 Kamena 2026. Uyu munsi tugiye kureba ibyinshi inyuma y'iki cyemezo kidasanzwe mu rwego rwa diplomasi n'icyo bivuze ku gihugu kibanyi cy'u Burundi. Mbanje kubasuhuza mwese mudukurikiye. Muri iyi nkuru yacu uyu munsi tugiye gucukumbura ikibazo gitangaje cyane mu bya diplomasi y'akarere kacu. Leta y'u Burundi binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahamagaye igitaraganya ambasaderi wayo mu Bufaransa Madame Space Caritas Njebarikanuye, imusaba gusubira Igitega vuba na bwangu. Iyi baruwa yanditswe na ambasaderi Edouard Bizimana, ntabwo isobanura impamvu yiri hamagarwa, yaba impamvu ya politike, iy'ubuyobozi cyangwa iy'amakosa yaba yarakozwe. Ni itegeko gusa ryo gutaha. Kuki bidasanzwe? Kuko uyu mudamu yari amaze amezi 3 gusa ageze i Paris, ndetse akaba yarashyikirije impapuro ze z'ubushobozi Louise Mushikiwabo umunsi umwe gusa mbere y'uko ahamagarwa. Kugira ngo twumve uburemere bw'iki cyemezo, dukwiye kubanza gusobanukirwa uko diplomasi ikora. Kohereza ambasaderi mu gihugu nk'Ubufaransa si ikintu gikorwa mu ijoro rimwe. Bisaba igihe, ingengo y'imari nini n'ibiganiro birebire hagati y'ibihugu byombi. Madame Space Caritas Njebarikanuye yatangiye urugendo rurerure mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2026, ubwo Sena y'u Burundi yemezaga izina rye nyuma y'uko ritanzwe na Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye. Mu kwezi kwa gatatu yashyikirije inyandiko ze Perezida w'Ubufaransa. Iyi ari intambwe ikomeye cyane kuko Ubufaransa ari igihugu gikomeye ku mugabane w'i Burayi, kikaba n'ijwi rikomeye mu muryango w'abibumbye. Bivuze ko u Burundi babukeneye uhagarariye inyungu zabwo i Paris, ufite ubushobozi n'icyizere gisesuye. Kwemeza ambasaderi mushya ni ishoramari rikomeye kuri leta. Iyo leta ifashe icyemezo cyo kumuhamagara mu gihe kitageze no ku mezi 4 atangiye akazi, biba bivuze ko habaye ikosa rikomeye cyane ritababarirwa cyangwa ritakwihanganirwa, cyangwa se habaye impinduka zikomeye cyane mu murwa mukuru w'igihugu cye zatumye akurwaho icyizere mu buryo bwa burundu. Mu mateka ya diplomasi, guhamagara ambasaderi ni intwaro ya nyuma ikoreshwa y'ibintu byazambye. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara muri ibi byose. Iyo witegereje neza uko ibintu byakurikiranye, ubona ko harimo urujijo rukomeye ndetse n'ibibazo byinshi bya politike y'akarere. Reka turebe amasaha 28 yabanjirije rihamagarwa. Ku itariki ya 2 Kamena 2026, Madamu Njebarikanuye yari mu biro bya Madamu Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Francophonie. Amushyikiriza inyandiko zimwemerera guhagararira u Burundi muri uwo muryango. Uyu wari umuhango w'ingenzi wuzuye kumwenyura no kwifotoza. Ku itariki ya 3 Kamena bukeye bwaho gusa ibaruwa irasohoka Igitega imusaba gutaha igitaraganya. Ese ni impanuka? Mu bya politike n'ububanyi n'amahanga nta mpanuka zibaho. Gukurwaho icyizere umunsi umwe nyuma yo guhura na Louise Mushikiwabo biteza ibibazo byinshi bigoye kubonera ibisubizo. Tugomba kwibuka ko leta y'u Burundi n'u Rwanda bimaze igihe mu bibazo bya diplomasi bikomeye, aho imipaka ifunze ndetse u Burundi bushinja u Rwanda gutera inkunga inyeshyamba zari ditabara.
Louise Mushikiwabo nubwo ayoboye umuryango mpuzamahanga ubu ni umunyarwandakazi wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda igihe kirekire. Ese hari ijambo ambasaderi Njebarikanuye yaba yaravuze muri uwo muhango ritashimishije abategetsi b'Igitega? Ese wenda yaba yaragaragaje ubushake bwo gushaka umuti w'ibibazo by'ibihugu byombi binyuze mu nzira zitifuzwa n'abafite ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye? Ibi ni ibintu bisaba kwibazwaho cyane. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki: ese iri hamagarwa ryaba rifitanye isano n'imikorere mibi mu kazi i Paris cyangwa ni intambara z'imbere mu gihugu mu Burundi? Mu Burundi politiki y'imbere mu gihugu ikunze kurangwa no kwikangana hagati y'abategetsi bakuru. Akenshi umuntu ashobora guhabwa umwanya ukomeye uyu munsi, ejo agahura n'ikibazo bitewe n'uko abamushyigikiye Igitega batakaje ingufu cyangwa bafitanye amakimbirane n'abandi bategetsi. Ibi byakunze kugaragara mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Birashoboka cyane ko ambasaderi Njebarikanuye yagize ikibazo kuko Palewe cyangwa umuntu wamuzanye muri politike yagize ibibazo Igitega, bityo kuba uwo mutegetsi kukaba kwagize ingaruka zikomeye kuri ambasaderi uri i Paris. Mu butegetsi butagira inzego zihamye, diplomasi y'igihugu ihungabanywa byoroshye n'amatiku ya politike yo mu gihugu imbere. Kugira ngo twumve ishusho ngari, tugomba guhuza iyi nkuru n'umurongo rusange wa diplomasi y'u Burundi muri iyi minsi. Uburundi bukomeje gushaka uburyo bwakongera kwiyubaka mu ruhando mpuzamahanga nyuma y'ibibazo bya politike byo muri 2015 byatumye igihugu gifatirwa ibihano. Ubufaransa na Francophonie ni abafatanyabikorwa b'ingenzi muri urwo rwego rwo kwigobotora mu bwigunge. Iyo uhamagaye uguhagarariye, no kuvuga uhagarariye igihugu cyawe muri izo nzego mu buryo bw'igitaraganya, utanga ishusho y'igihugu kidahagaze neza, kidafite umurongo uhamye w'ububanyi n'amahanga, ndetse n'igihugu kiyoborwa n'amarangamutima cyangwa impinduka za hato na hato kuruta gushyira imbere inyungu z'igihe kirekire z'igihugu. Ariko ibyo si byo by'ingenzi cyane muri iki kibazo. Icy'ingenzi ni ukumenya icyo leta y'u Burundi igiye gukora nyuma y'ibi. Ubu i Paris hari icyuho cya diplomasi. Abafaransa ndetse n'abandi banyamahanga baribaza bati, ni gute twagirana amasezerano arambye n'igihugu gihindagurika kigahindura ababavugira mu buryo bw'iyobera n'igitaraganya? Ibi bizagabanya icyizere ku bashoramari cyangwa ibindi bihugu byagirira icyizere igihugu cy'u Burundi. Bishingiye kuri iri sesengura, hari inzira eshatu zishoboka zerekana uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere. Icya mbere, ari nacyo gishoboka cyane, ni uko ambasaderi Space Caritas Njebarikanuye nagera Igitega ashobora guhura n'ibibazo bikomeye bya politike birimo kwirukanwa burundu mu mirimo ye ya leta, gukorwaho iperereza cyangwa no gufungwa niba ikosa ashinjwa rifitanye isano n'umutekano w'igihugu cyangwa amabanga ya leta. Mu bihugu by'akarere, guhamagarwa igitaraganya kenshi bibanziriza ibibazo by'amategeko ku muntu bwe. Icya kabiri, ni uko leta y'u Burundi ishobora gutangaza impamvu z'ubuyobozi yitwaje, nko kuvuga ko yahamagariwe guhabwa izindi nshingano mu gihugu imbere. Ibi byakorwa kugira ngo bahishire isura mbi mu bya diplomasi, ariko mu by'ukuri bikaba ari uburyo bwo kumwigizayo ubucece. Icya gatatu, ni uko bishoboka guteza igitotsi gishyashya mu mibanire y'u Burundi n'Ubufaransa cyangwa u Burundi na Francophonie, cyane cyane niba leta y'u Burundi itanze umusimbura hatabanje gutanga ubusobanuro bwumvikana ku cyatumye uwo yari yashyizeho atamarana amezi 6. Mu gusoza iyi nkuru, usesengura ibyabaye kuri ambasaderi Space Caritas Njebarikanuye birenga kuba gusa ihindurwa ry'umukozi wa leta, n'indorerwamo yerekana imiterere ya politike y'ububanyi n'amahanga bw'u Burundi muri iki gihe. Guhamagara intumwa nkuru y'igihugu igitaraganya akimara guhura cyangwa akimara gushyikiriza inyandiko z'igihugu cyawe, inyandiko z'ubushobozi kwa Louise Mushikiwabo, bitanga ishusho y'ubutegetsi burimo urwikekwe, kudahuza no gukorera ku bwoba kuruta gukorera ku igenamigambi rirambye.
ndabashimira cyane rero mwebwe mwadukurikiye muri iyi nkuru. Mbere yuko dusoza ndagira ngo mbasigira ikibazo kimwe cyo gutekerezaho. Ese wowe ubona guhamagarwa k'uyu mudiplomate bifitanye isano n'ibibazo by'imbere mu Burundi by'amashyaka n'ubutegetsi, cyangwa wabona hari ikintu gikomeye cyishe inyuma y'ihura rye n'umunyamabanga mukuru wa Francophonie akaba ari umunyarwandakazi? Twandike igitekerezo cyawe ahabugenewe.